Ndichijena kereke ndoshava zvichere ndingandoda zvichiri. Ndochena kereke ndichishava zvichere ndingandoda zvichiri. Ndiri ndichichena kereke ndoshava zvichere ndingandoda zvichirini. Ndiri ndochena kereke ndichishava zvichere ndingandoda zvichirini. Vadiva ndochena kereke ndichishava zvichere ndingandoda zvichirini. Nendichijena kereke ndoshava zvichere ndingandoda zvichirini. Ndochena kereke ndichishava zvichere ndingandoda zvichirini. Ndiri ndichichena kereke ndoshava zvichere ndingandoda zvichirini. Ndiri ndochena kereke ndichishava zvichere ndingandoda zvichirini. Vadiva ndochena kereke ndichishava zvichere ndingandoda zvichirini. Sabata Eli Lama Sabata Keva watendi abafunani kereke zifunani wafunzi abafunani wachiva waporofita ndichidivuziza mbuziso ndisawani pindu kereke zichijena fashion zava fashion ni mrandu. Ndiri zichijena fashion zava fashion ni murenda mrandu. Dr. RSO Muyanalo of Obet Ministries, Head Office Pulukwane. Ndiri ndikorosha muna wandisa mudzimu ndiaribu vatendi keva vakonyefurana kuranga panda mukosasaladzana kerekazi chafunana vafunzi vakochinyana madzina kavadoritusa navari svishini vakoshona zvine vatendi vakoita vatendi avachatamisa uri zvito hari nyambo dzavo kuranga panda kereke vuvona miradzo ya kereke sadzikastama kavarituse vodhokotera ndichipinga chavo vatu vasidade ngauri Jesu uchechiso chichava chisidade ngori ngoido uvopolora ngamanda kamapungu avutii kerekeni ngamanda kamapungu adzindwa dzavarangapanda ndingamba ndokatera varangapanda ndamba ndokatera vakereke umwe ngarine vane ritodhurutanya na ndwa isiyo ravengelana mavhengo atakala satane chirerwa chisiyo ngani hangeni zvikoloni ari mwana abva ajana kachimwe chikoro maprinsipala akadhiandana hangeni zvikoloni apfuruwa kachimwe aya kachimwe avamba nevupi ningari vangafara penduro vangafara pfunzo uri hoyo bvaho nayene oya chidhiloni cha Mungu hapa yabvahone oditsura Mungu ndwa yatangagaina ravera zvipiyona hapo mushumo wakoti ndi mushumo wa murena ari farisani ari achipa ndiri God bless you vari vonochena ndiri God bless you risilwere vathu ngoriwa na satani. May the good God give us a clear understanding. Ndiri korivo ari vachituwa asvivenga mularo nakavafunzi vonesa kana vasingonesa ngamularo navanochena ngamularo vana va murena vana va muchidzi nganyimelo dzothe nisitende urutanyi nganyimelo dzothe nisidrevenga zvicheri arona ngoka zothe
uri khano ndi nnzhi vhakane ndi vhaṱuku huṅwe ha fhethu kha musi hu na zwine a ri zwi dzhieli nṱha sa vhana kana so sa aluwa muyani uri vha tshiso vha funziwa vho ḓi thoma vha 120 ya dzhena kereke nga miṅwaha vho no ṱuwa vha ṱuwa ya khona vho ya kha dziṅwe dzi kereke vho no sala vha sala ndi a zwihumbula a tshi vha vhudzisa navho iri mulandu ni sa ṱuwi vha kona u amba uri kha iwe na vhutshilo ndi a zwi tenda zwenezwi uri vharangaphanḓa vha dzi kereke vhatsheni vha dzi kereke ndi a vha vhudza vhoṱhe zwi si ni luṱanye in the name of Jesus.